ura wari gavana wa mbere kaunti-ini Meru na kagite-ini gaka na ugite akarwira giti giki kairi kithurano netwitite Peter Gatirau Munya na gwatanirite na atongeria bangi kirimisa ya gucokia nkatho ya gukungwira miaka 25 ya kithurano gia Teresa Nteriche Southiment ya Kiaria. Munya augite guti nkanja kithurano netwitite akethirwo ari ndebene akiuria antu gutara atongeria bara bakabaritira ngugi nonekete kumeneria bara bajukire giti giki nyuma yao akiuga into tairachi bia ECD na sibitari iria akire itongero mwankira na rwaturi akiario mamburene jaja MCO wadi ya Muthara Aurelio Murangiri augite Meru ni umwe neri Misiri na nekubatara gutongerwa bubwaga kenda kumionokia na MC wa wadi Gojis Muchoido Miano akiuga kawira na batejaniririe na thithite buthuku gutejaniria ngugiri ratumiritwe ni mbundi ya wandikani mutugikare no gutwachio. Uria wari ngavana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Gatirau Munya no wetite na mbere kuinyiria mwankene jwa 2027 akethira ari ndebene akirujera giti kio ngavana akiuga giti gia kuthurwa guti wotumba gukiromba kuringana watho bwa kigatiba ya nthiguru iji 2027 kwendo chokete itine kia ngavana. Na itebia kuthurwo utewira wa Karomba kana ithurwo muntu rukuno tunakuwa Karomba kakwe ndimbura ya bau itebia kuthurwo ibiantu bonthe katibe Kenya nitigrete muntu wetatea kuromba ende waigwa Munya na kuromba wethero tendete Munya ukaigwa mbaya atekwero Munya akendo ibonthe nduro chindano rano endero ibarambi baraba ingi ibo democracy yetau kingi Munya na enyeretia kari gutigira ne bakuthura mutongeri orale na weru bakubaritira ngugi todo ana irio tongeria muno reto kithurana twilela irwato kuthura ibakari no nto tweba thura baita kurita ngwechi yao chietu kwena bara baithara baina lengo ya kuthurwa baritira antu ngwe na kinya bakrita chio na kwevo baithara baina lengo bathurwa baita kurita chio ake baita wikuria na into biao biantu ibo ntorimo na ari mukono mwathurwa mantu yakendelea boya kona chukuru chiakwa chibitari chiakwa ndawa chekirwa chibitari ne barabara chia bwethua ndwe chiakirwa ukono onge othura bibio nthe bikathira na mbecha ichi ekiri budget ne kawanza kaiweta igita atia ikiongeleka nete onto kubukara ou kaba mubethera bathuri bateno urungikia akiongera Munya na ugite ko wathani bwawe na chumetie mono kuritira mumeru ngugi akiuga irasi bia ECD na machibitare jatongerwa ratigirire arethirite akigwatwa mbaru ne MC Aurelio Murangiri ura ugite Meru ne Misiri ere au merinda ari kwenda chumakia muno no urungikia ibontu waita primary school akwechionde chi na class ya ECD ndakire kuongela kenge kwena chibitari nyinge muno ndakire na ndrongela imwe chiaki irongelo inge ende abukwenda Maria muno ate campaign ire thai campaign yaki nyanko burikania tu indatire kirikana kinyawe wimwe kurure kundine kira kya kubio kwenda otie imbi kirikana ire kinyawe karikana erwa itare akure tatea rea kinyawe ntore akinyara weta were batu twe Misiri na batu birato kuromba kene tuma Misiri eteko makania bora mwathani atoruta Misiri lakini mwathani na atoruta Misiri tukareana ba Israelo
tukinyekanani kenda twitanjire njea nawe MCA wegojisti muchoindomiano nameneretie kawira mwangaza ni kurungika twanya twangu gitura turatumiritwe akiuga kuma mwaka jwa 2020 niro thirikari ya kaunti ya Meru iriga kwandikana tuli assembly ni twaloketire mbesha ya kuandika anto ba ICD classes arimu ba ICD na mandagitari turombe ni Meru tuoneni wero ontwana betu kuma 2020 na sisi batarwandikwa ni migambo iri atongeria babarite kiri kiuthurano kia Theresa Foundation kiria kiuthithiritwe mucii jwa Nkumbu uribu kujorire ikundi antu igana na bwiki obisi yakwa ni ruori 24/7 kenda bwe wa kiria kibabatirie ntumbecha cia thirikari ntu kabisa kwigintu mbuga ukoethirwo utona nyombe ngoroba yaki utiumba miaka so ukejaja ukaraniria muntu agakwira ng'ombe ni thithagio na nekite ng'ombe igiri ithatu no were winya ugo wekeku kuma Nkumbu gicigo mbunge kia Southiment nke report ratito cia Wero Juma riakwa rietwa ni Mutungi Kare.